Manipur apam matili khutlai mukagada hamsang luhaira. Union Home Ministerly Association of Métis in Americas na mayakangai pongshok the complete disarmament pohaira. Lekhayangator, aja Tangkol Express TV with powering of Piningshan in a pamitali, powing may sign and angrumsa. Manipur we apam at the tatali could lie machine magagada hamsang luhaira. Jingri Kavai Sada Manipurli could lie hamsang Kavai, Kajang Hu Derek Tirokaina Dangda Atam, Mida Kalena. Jidada Sada Aya Imphal East Bishnupur, Jiribam Kala Imphal West Districtly Misangaroka. Could lie being Jigaikana SD PO Office, Borompat Imphal Eastly Misang, Kaika Bishnupur District 10 Petalan PSF Loktak Project Bishnupur Li Misang Kala, Jinauda Loktak Police Station Li Mikahawa. Kaikana Imphal West District Wangoi Police Station Li Misang, Kala Jiribam District Jiribam Police Station Officer in Charge Hui Officely Misanga. Union Home Minister Amit Shah Wi Paikarli Association of Métis in Americas AMNA Mayakangai Pongshokhaira. Ajahon Tangpam Kahai Security Review Kazipli, Ngazek Kahai, Shongfu Kong Kavali Kahab Malay Kavai, Dandi Nalupa Kapo Extortion Li Makamaya, Leret Ngavay Kapin or Takta Kasa Nisha Lay Networks, Ngaraka Kai, Hikatahi, Manipurli Normalcy Stability Kura Kavai, Kamataya Paikarna the Association China Kapishoka. Shokarna Sada Kalay Chili Kagatomin and Soda Grand Free Manipur, Ngasa Kavai, Complete Disarmament Wivang Association China Kasathaira. Illegal arms Kalay, China Rod Kamarat Mataisang Sakta, Jingri Highly Shaker Hood, Regasangli, Hapaira the Amen Hangan. Shitkasang Semkalu Shit Kavai, Law and Order Kuralu Shit Kavai, Affiliations, Makaila, Armed Group Psychoro could lie, Herdakang a Sak Hitakar Saya the Association China Hangsangan. Tangkul katam now saklong tikes na tangkul nakalong with President Swart Vashumli magagatom tuitak maramli long range na ngahan kaka tuitak ji khalan kawai hanghaira. TNL na tikes President Li Chitivada maram chuwang yarili ningkhangate ng soda lairi kapit ji khalan chok kawai jithai mi haira. Swart Vashum na TNL President pungda leilakhay na tangda saklong jina TNL li magatom mara o sakmang rumara da ajahon direct akhathang saklong jina TNL li kabisanga. TKS Wichiti Chili Kahang NSF Second Federal Assembly Agendum the repeal of AFSPA from Naka homeland to Maramli Twitter Kakui Kahaya Tishurda Itum Naka Miyurli Chipatta Yom Shnomda Sakahai Itumwi Yangashia Indian Armed Force Paramilitary Force Pingli Long Now Society Group Individuals Kipa Kanala Kikika Apongina Kagatom Kala Otsa Kangurum Masa Paimara Malay Paimara Kachina. Tangkul katam now saklong la Federating Unit Akasada Tuidag Chili Kayagashi Kamien and Soda Moyonra Shumda Lake Jihang. La itum wing a lady itum naga miyur Kamayamazang la Rabanda Kalayangashi Pingli Kiwivang ina Magatom Pulungmara, Kiwivang Otsak Mangarum Pulungmara, Kachiwi Karin Kala, Ningjuk Ningrin, Maisa Kahai Maramping, Mishan Kare Swart Vashum Lila, Tarza, Matingrik Ena, Hangra Shum Haira da Saklong Jina Kapisanga. TKS Wichiti Chili Kahang, Saklong Hina Mashun Wivang, Ning Uklung Yang Kala Lan Horsangda, Naning Lala Itumi, Mishan Karena, Kakatom Makale, Mahan Kasang Otsak Sahawa. Hiwi maramni aya TNL Pungva sitting Twitter kata Tishurda, Tarik Akatang TNL Vice President Li Misanga Hai Lairi Kapichi, Tarik Mati Aina Shanpok Lagapung, Hang Madida Chishat Wia Lungli Kalanchok Pulungra Kala, Maram Hi Yarili, Ning Kangate, Shok Mi Pulungra Jihaira. Long Ray with Twitter Chili, Mahan Sangaka, Kangayi Action Kuihaura Kachi Hanghaira. Maram Healing a Sunda Aya TKS na Turkamishoka. TNL we Mishan Kare Saklong na Yuishida Yangshida Zakashi Ning Panin Ningrin Leda Sada Kalay Maning Manakachi Hanga. Saklong na Ngarda Kalay movement hi Yarui we Ningkan Kangatan Abongli Kangashik movement Nakachi Hangsanga. All Naka Students Association Manipur na non-cooperating towards Indian Armed Force Press Chanpao Shopapamata TKS na Hangsanga. TNL President Swart Vashum na saklong we kamataya ot ngarut chili magadom kami gala hang matin la sakta makhui kamina saklong we mai kachungka sajang sak hawa da TKS na kapisanga.
Mishan Karena Magatom Kami Otsak Ping TKS na Hangji Taili 2024 kum 78 Indian Independence Daily Vagazang Ajikum 10th Sector Assam Rifle Somsai Patalan na Kangaran Late Major Bob Cutting Tournament 112th birthday anniversary Kamiyonli Wakangurum Maram Hanga. Yangang Bokpi areas Ocho Duivang Saklongli Marumta Tangkul Azay Katam Naulong Tangkul Naka Valley Students Association Kala Kato Katam Naulong na Mashun Sami Kavai Apong Akasada Economic Severance Ties Kuikagali Saklong Kala Long Nauping Jili Kika Kangasan Malayla Majita Call of Sang Sakhawa Gajila TKSW Third Kami Jili Zanga Ka itum tangkul miyur kanangda kamazida kalay mi jiwi Mashunva Jupum mi hawa Gajila Saklong Jina Kapisanga Maram ping chuivang itumui mashun kala itum kalata na manganing kuya ka itumui atazan shiman haura gaji paning kuida TNL wi mishan kareli magato mara gaji tuita kuina gaji hanga saklong na kangasung kala kangareng wi ningrin ki kala malay manata hanga Naka miyur hi Indian Armed Force paramilitaries li makangashik la atumui kangachon mazangka itum mok tui pai tula itum raisang kawai apongate malay tula da TKS na kangahan sai Naka miyur itungwi yanggashi pingwi azingli oktwida shay shira kahai mirin shapaira gaji saklong jina kapisanga. Itum na ngasung plunggi gaji od ngarut ningai kama mazirang lakha machuk kazaksa gaji chi jingri ina oktwi kangaya mifu gaji vali hangji pun ngaya da TKS na majan sanga. Retired officials Springly re-engage kasang asam kawai Manipur ex-MLS Welfare Association na Manipur Governor Li Pohira. ID Pawat Hishur the Association Jiwi Working President Professor Dr. Nimaijan Luwang Nathander representations Mikasangli Shorkar Department Ngatate the retired officials Spingli Kuisang Kakasai Gala Jina Governance Li Kahop Maram Hanga. Rita Manipur Government Service Federation the Chief Secretary Li Pokahai Re-employment Ngasam Chau Ngasam Kavai Kabo Maram La Memorandum Chili Majan Sanga. Association Jinagahang retired officials Kachikatali Civil Administration Police Engineering Kala Healthcare Hikata Departments we Kamataya Odpamida Kanuitot Professionals Spingli Apong Masampang Saktua Kachikata Specialized Expertise Wivang Rearrangement Terkar Kasa Leisa Lapai Kachiwi Shongza Tarzai na Transparent Policy Framework Shur Pulungra the Association Jinahanga Matada Mayang Sangla Reappointment Hai Kavana, Nui Kame Ot Kasana Pingwe Carrier, Hakasangli, Sadzipai, Kala Administrative Kapan Ling Sakpai, Governance Ot Kashokli Sadzipaya, the Association Jina Hanga. Tirugala Turkamatang Marambling Shikta Ot Sakavai, Indian Shokar Aina Nepal Shokar, the Memorandum of Understanding MOU Shoy Sahira. Hangda Kalehi, Waste Management, Zangda Water Sanitation and Hygiene Wash Sector Li Ngalay Kani Jiwi Kangashik Matame Kavaina. MOU Shoy Kasa Angran Angi Aya Shushma Swaraj Pawan, New Delhi, Li Kwikada, CR Batil, Union Minister of Jal Shakti, Government of India Kala, Pradeep Yadav, Minister of Water Supply, Government of Nepal, Anila Zanga. Wash sector li India ina Nepal we shokar khani otsakrumta yaruli mangapai tirgathar la sanitation sampangasa kawai saki kachina MOU juwat hishurda water resource management kala chili khangasun luiramli Nepal mili training mira wash sector li technology ina award kathem ngatsing rokra kala groundwater management mathame kawai ngurumta yangsangra chihaira Naka issue thursang kawai nagaland shokar na phekar khuya kachi governor LA Kanisan na hanghaira Maram hi aya haupokta trata kamati Nagaland Legislative Assembly with budget session ni hangasangna. Session ji direct chishatang kupsangi dale. Budget session kazib kareli Nagaland Governor LA Kanisan na kamatwili kahang naka political issue with jingri kahai resolutions wivang house china koka sada paikar kuihaira. Naka political issue maramdi ngasan kawai tribal longre kala civil society organization pingli consultative kazib 2024 p tarik trada khani thang khuikaya gachi hanga kala ngaphai tarik magada akha thang chief minister na cabinet colleagues lingasoda union home minister li sampanglaka naka political issue with solutions thakta khurang sa khangai yarui wi ning kachang hangji thayachi
Kala Frontier Nagaland Territorial Authority we maramli kapi ka High Memorandum of Settlement we traf kagatuma we tungli Sarkar China 2024 nga pay tarik tharuk thang Ministry of Home Affairs li comment misangat kaji kanisan hanga. Chui maramli kangasan kazib kanishi pamhaira akana New Delhi li akana Chumukiti Mali pamachi. Kangasan mga bata lekala Taidak lay ENPO we Ninka Karik Maram Katela address Saura Kaji Shitsangada Governor Karisan Hang. Mayo Tari Katum Tang Ogotwina Wildlife Day Mayonda Gir Gujarat Shong National Board for Wildlife we Kashine Kazi PM Moti Natanda Pamhaira. Kala Indiali Dolphin Machine Shanka Kui Kare Riverine Dolphin Estimation Report Pongmi Haira. Report Chuati Shurda Indiali Dolphin 6,327 Shikalatele. PM Modina, Junagadli National Referral Center for Wildlife with Foundation Stone La Shunmi Haira. Kala Gazinko machine take week avai 16 Asiatic lion population estimation ajukum Sara Kachila PM na ngavaw Haira. Jane ng Asoda Human Wildlife Conflict Maramli Yang Sang Kavai second Computerly Center of Excellence Semra Kachila Hang Haira. Indiali Chupoma Shankhu Kaikui Kavai Chida Anau Kuikasang Gandhi Sagar Sanctuary Madhya Pradesh Kala Pani Grassland Gujarat Lila Vashungra Kaji PM Nahanga. Wildlife Conservation Pekar Sada Karials Vivang Project Kater Kala National Crate Indian Bastard Conservation Action Plan Semra Kaji Lahang Haira. Ker Mohong May Kajui Kala Sayur Ina Mikumo Lungli Conflict Kale Issues Li Ngarar Kavai Remote Sensing Ina Geospatial Mapping Kala AI Ina Machine Learning Shikajin Tagar Sayada PM Na Kasat Sanga. Wildlife tourism wibang Kuram Kung Kavaring Pame Kang Sakwe Kan Kana Maram La PM Nahang. Kur Mohongala Sayur Bayur Shiri Shira Kavang Kui Kavai Maram di India we apam ngatate da we ina Karar thought we award Kale Gazem Kui Kavai PM Motina Wildlife Board of Environment Ministry li Hanghaira. Itum na by Indian Sarkar Ministry of Information and Broadcasting na Pong Kamyati Shurda Indiali Wildlife Sanctuaries Shapanga Hangshini da Gatumle National Park Shaka Patruk Conservation Reserve Shaka Mugadaka Kala Community Reserves Shakani Mugaledale PIP Hili Sarkar na Pong Kamyati Shurda Union Budget 2025 to 2026 the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Lupa 3,412.82 crores Haimi Haidele 2025 to 26 Wivang Central Sarkar centrally sponsored scheme Azingli Development of Wildlife Habitats Wivang Lupa 450 crore Haimiyaji Kala 290 crore na Project Tigers and Elephant Wivang Haimiyaji Ladlushita Ajiwi Kamdaya Pauping Manipur Abam Matili Kudlai Mukagada Hamsang Luhaira Union Home Ministerly Association of Métis in Americas na Mayakangai Pongshokta complete disarmament Pohaira Aju Bau Hiling Janghaira Bang another Kleinatum Sai Korali Ringapakala Kamhai Simikshong Sixerin